Mutongeria wa kanisa ya EAPC Samuel Muguna ni arombete nthuki ba Gen Z kurekana na maandamano na kwakanya rwari rwa kumbithia ngwataniro. Ni achokete aromba Rais Ruto nawe gutigira kuthura aminista baria batarara baringithanitwe na ungumania. Ni achokete aromba kinya rwari gwikwa kenda gukinyithia muthia nkuchanio kauntini ya Meru. Bishop Murungamiri kancha cha EAPC ya Kenya no Samuel Muguna akereka gita karia agurugura kancha EAPC ya Kiburine nethirite nandi agicokira mbo imbithi nkatho nondu bakuthithia maandamano jaja tumite thirikari yombo kunuka metho ya kanisa kwina aja weta na mbere kurombera mugongo yetu wa Kenya nontu bwa thina inyingiria tukuona cieku thaiji ni kuthirite kwina thina mwangaci atuma kuthwa kwina maandamano ya manene muno ya ndukire wetwa Gen Z na twina nkatho rutero mwe no twangugira bombete kurita utuma mateta ya igigwa kire itene bire inene na mantu jara jaronekana jomi muno jomba kurungikwa inda kiboreka gitagaka onto thirikari na mbite kuthikira bethe bagitigana maandamano jaja na kona thirikari matagarire reketho ikijukia iromba leto ya kanisa ni kubati kuthe twina there ndani ya Kenya na itukuromba kinya nthuke yetu nini ire ratongerete mantu jaja gutuma twigigwa no ntugo kuonania to a big extent kana kire antu naraja thirikari kuigi tuna kubwe kuthithia na kwa president akuthithia no ntuwa kutuma mugongo jukara bwega kwetho akubugi akaegwa kanya na ukethwa maandamano ya kite kuendelea no ntu mtu akaromba gento ibwega tekeria kuthithia akaegwa kanya akonwa akathithia mwankariko nikena nthiguru ne akana there na nikenda biashara ile ikulitwa itegeta na mbere kuthuka na nikenda pia ana betu bategeta na mbere kuragwa kana gukua mantira jonthe itubati kuthwa turi najo no akire mutongire mugongo atigireka gitagaka akunda thirikari ethwa gichagura ntu bara batina ungumania na atigire untu bwa mbere burantu bagutetera muno ni ngarama ya uturo na kinya tigere ne kwinama na nkimizaga our president na thirikari yonthe iri amwe mugongo jwa Kenya ijo munene nkuruki ya mantu ya mtu wengwa ekibiawe na nontu wetu mike mara mtu jaja kurirwa ne ana bara no jaja kurirwa ne aciari no jaja kurirwa mtu waandi kuingugene na inyorote andiki ngarama cia maisha ijikare cie na mete nontu ni kwinyiria ntu abainge na thirikari ethwe kithikaira kiriro giantu nikenda mugongo jwa kana there na mugongo jwa geta na mbere ora kwagirite akio wendi bo kanisa nikona kwina thiri nontu kwina witi na mbere bukarungama na biashara nyingi tietho itiweta na mbere undura batuma Kenya chokana nyuma muno na ndio iromba letu turi kanisa nikenda Kenya nio ikomba wita na mbere bwega ndua ikiendelea na maandamano yakiendelea biashara igeta na mbere kuthuka kinya uchumi bweta na mbere kwaragana na kinya achore barabara ingi uturiongera ageni babo babeja kuriunga Kenya batenda kuja Kenya kwena ndoa na kwena mateta ni ontu mtu na ukira kuthuka ngwa kana ukira kurerwo na nontu betumiki ibwega turikani na tugwatanire ana betu na tunge batutongeretie twita ngugitu gintu kimwe nikenda Kenya ikomba wita na mbere bwega na jendele kaunti ya Meru akiarira nkuchanio katikati ka mbunge ya Meru na thirikari ethwa akiuga uju atuioni gavana na laini yake MCS wana laini yao kama kanisa tuko kinyume ya hali ikiwa namna hiyo. Maana wakati hali iko namna hiyo, mwananchi wa Meru County apati unduma ile ambayo anafaa kupata kutoka kwa gavana, kutoka kwa MCS, nao ni viongozi ambao tulichagua kwa furaha ili wakaweze kuendelesha county yetu katika hali ya maendeleo na katika hali ile ambayo inahitajika. Tunapoona vita na mafarakano na kukimbizana kila siku kila wakati, basi hilo ni mambo ambayo haifurahishi mwananchi, na ni maombi yangu kwa hao viongozi wetu wakati na washirikiane ili county iweze kuwa na amani na ili tuweze kufikia maendeleo yale ambayo tuliwachagua kutuongoza kuyatenda. Muthuri Murioki, Waru TV, Mutinanjwa Kangangi.